Namakuru agezweho nonaha namakuru yemeza neza ko igisirikare cya FCM23 kuri ubu ngubu cyaba cyatangiye kubyinira ku rukoma ni mu gihe James Swane uyu kandi akaba umuyobozi muri MONUSCO uyu kandi yahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu yiyiziye igoma ku munsi w'ejo uyu kugera igoma kandi yavuze amagambo menshi cyane arimo gukorana na M23 ndetse yongera kwibutsa abantu cyane ibijyanye n'inshingano za MONUSCO ko harimo kurinda umutekano w'abaturage ndetse no kurwanya imitwe y'iterabwoba ariko kandi yongera kwibutsa neza ko ikimuzanye ari ukugerageza gushaka amahoro. Mu magambo menshi cyane yavuze uyu mugabo w'umunyamerika watunguye benshi cyane akoresha ururimi rw'igifaransa yavuze amagambo yemeza neza ko M23 yaba igiye guhabwa ubwigenge bwa Kivu Republique. Kivu Republique ni ibice bitandukanye biri ku butaka bwa Kongo M23 yagiye ifata ndetse muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ngo ni ibice byo muri Kivu y'Epfo guhera mu mujyi wa Bukavu kugera mu bice bitandukanye byose na za Karehe n'ibindi bice kugera za Uvira aha hose ndetse no kuza muri Kivu y'Amajyaruguru guhera za Goma kuzamuka za Masisi kunyura nyine muri ibice bya Sake ndetse na za Minova hose no kumushaka ibice byinshi cyane n'ahantu hanini cyane haruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika n'ubutaka bunini cyane bwakabaye buhabwa ubwigenge. Uyu kandi James Swane ni umwe mu bavuga rikijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba umudiplomate ukomeye cyane umuyobozi ukomeye cyane muri MONUSCO. Uyu kandi yamaze gutanga impuruza ndetse abwira amahanga neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeza kugenda gikora amakosa bitewe n'ibimenyetso yamaze kugenda yerekwa ndetse ahabwa ubwino. Ni byinshi cyane byamaze gushyira M23 muri avantage gusa benshi cyane baravuga neza ko icyashimishije cyane ari uko uyu mugabo yakomoje ku kijyanye no guha FCM23 ubwigenge ndetse ikaza kuba yagira leta yigenga. Kivu Republique irashoboka ndetse ntabwo bizasaba process zo gukora balkanization bwa buryo bwo gucamo igihugu kinini kabiri bitewe n'umutekano muke, ahubwo FCM23 izafata ubwigenge igire indirimbo y'igihugu ndetse igire idarapo ndetse kibi igihugu aho uzarenga umupaka yaba igisirikare cya Leta ya Kongo gitera ibi bice cyangwa FCM23 yongera gutera ibice yegera inyuma ayishobora guhanwa nkaho ari leta yateye indi. Ibi byose M23 yagiye birwana ndetse ikagerageza kwerekana neza ko Leta ya Kongo igerageza kubirukana mu bice bitandukanye. Wabyumva ute M23 igize leta yigenga ndetse ibice bya Masisi ndetse abaturage benshi cyane bahungiye mu bihugu bitandukanye by'umwihariko nk'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi impunzi nyinshi cyane z'abakongomani zigasubira ku butaka bwa Kongo, abaturutse za Masisi, abaturutse mu bice bitandukanye za Goma, abaturutse mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hose ndetse n'abandi bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye by'Iburayi bakaza gushora imari ku butaka bwabo. Ibi rero byamaze kwemezwa ndetse binavugwa neza ko amahanga asigaye kuba yakora ikijyanye no kuba yakora supervision ya nyuma ndetse bikaza kurangira FCM23 yemejwe ndetse nka leta yigenga. General Sultani Makengo umugaba mukuru w'izi ngabo ni umwe mu bagenda bagerageza gukora igishoboka cyose bagakora administration ikomeye kugira ngo FCM23 ikomeze kugenda yubaka inzego. Uyu kandi yakomoje kuko M23 yarubatse inzego zimeze n'ubundi nk'iz'igihugu, ifite igipolisi, ifite abaguverineri n'abayobozi b'inzego zibanze ndetse n'ibindi bitandukanye ndetse yatangiye no gukora imihanda n'ibitaro byarubatswe, ibintu bigaragaza neza ko iterambere rizihuta kurusha n'iki gihugu cya Kongo mu by'ukuri. Uyu mugabo kandi yaje guhumuriza abaturage bo mu bice bikomeje kugenda biraswamo n'ingabo za Kongo ababwira neza ko ibi ngibi nta gihe bigomba kumara. Uyu mugabo kandi yaje guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu ndege ya UN ndetse aza kuba yakururukira Entebbe hariya ku butaka bwa Uganda aho yaje kuva yerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma kiguyeho indege ya kabiri gusa kuva iyi mirwano yabera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo benshi bavuga neza ko aho yicaye umutima uri gutera ntari kurya ntari kuryama. Uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Amahanga yari yarateze FCM23 ahubwo ari kuza mu bice M23 kontra ndetse akagirana inama n'abayobozi ba M23 ndetse bakaganira ku bibazo biri muri ibi bice aho bisa nkaho Tshisekedi yamaze gushyirwa ku ruhande mu buryo budasubirwaho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 bakomeje imyitozo aho bivuga neza ko M23 yaguye igisirikare ndetse hari n'abandi basirikare barenga 12,000 benda gukora pass out aho bari mu kigo cya Rumangabo ndetse no mu yandi ma training wingaho bari gukorera imyitozo
myitozo. Ni mu gihe hashize iminsi ndetse mu 23 isohoye abandi basirikare basohotse mu byiciro bibiri 715 ndetse n'abandi 5000 abo bose bagiye bajya mu kazi. Ibi rero biragaragaza neza ko igihugu cyigenga mu 23 yemerewe kugikontorora nkuko byagiye bishimangirwa na James Swane, uyu muyobozi wa UN ndetse akaba umunyamerika ukomeye cyane uvuga rikijyana, wahoze ari ambasaderi w'igihugu cya Amerika ku butaka bwa Kongo, uyu mugabo kandi akaba yarize amategeko cyane ndetse n'ibibanire y'amahanga. Ibi rero nibyo byatumye yoherezwa kuri ubu butaka aho yarashagiwe ndetse n'ibindi bikomerezwa. Aba bose bagiye baganira n'abayobozi ba 23 by'umwihariko n'abayobozi b'umujyi wa Goma. Ingabo za UN zari nyinshi ndetse bisa nkaho Tshisekedi yamaze gushyirwa ku ruhande. Bizagenda bite ko Tshisekedi ibyo yagiye arwanaho byose byagiye bimupfira ubusa kugeza kuri ubu ngubu akaba ari kugenda agaragaza ubushake bw'uko hashobora gukorwa ibiganiro ngo izi ngabo za FCM23 zikaza gushyirwa muri guverinoma, ariko bisa nkaho 23 isa naho itakibikeneye. Yagiye yinginga kenshi guhabwa umwanya ndetse muri iyi leta bisa nkaho leta ya Tshisekedi yagiye ibirwanya ndetse ikavuga neza ko idashobora gukorana nabo ndetse ibita abanyamahanga. Bisa nkaho rero ibingibi byagiye bimara ubwoba AFC23 iza kumva neza ko ishobora kuza gushinga iyi leta. Reka tuve mu cyitwa balkanization cyangwa se kuba Kongo yacirwamo kabiri, ahubwo twisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba hakurya muri Kivu y'Amajyepfo. Ndetse haracyavugwa ibiturika biremereye cyane nta gahenge, ariko kandi hakomeje kugaragara ibitero by'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri bikomeje kugenda bya advancinga bigerageza gusatira Puezero, aho AFC23 n'ingabo z'amaduba kontrola kugeza ubu. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi kigomeje kuba gicura imigambi iremereye cyane yo kwataka ibice 23 kontrola, nubwo bisa nkaho byakomeje kugenda bibagora cyane. Abasirikare benshi cyane b'uyu mutwe wa FCM23 bakomeje kugenda bapanura berekeza mu bice bya Walikale, aho bivuga neza ko bari guhangana n'ingabo za FDLR zitagira umubare ziri muri ibi bice. Inkuru igezweho nonaha ni inkuru iteye ubwoba. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye guhura n'uruva gusenya mu kugerageza gutera 23 nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. 23 yakomeje kuguma mu birindiro byayo, ariko ifite amakuru yemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bari buze kwambuka ikiraro ndetse bakaza gutera ibirindiro bya 23 baturutse ku butaka bw'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Abasirikare kandi inkuru zivuga neza ko bamaze kwambuka uruzi berekeza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare b'u Burundi banyuze mu bice by'ahitwa Rugombo ndetse na Rukana, aho bari kwerekeza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose ni uguhangana na 23. Ibi ndabikubwira cyane, ndanakubwira neza ko ibitero bikomeye cyane bya kajugujugu iyaswe 25 byongeye gupangwa ndetse biratekurwa, ndetse bivugwa neza ko Minembwe yagombaga kuza kurimburwa. Ese niki cyabaye cyatumye yiswe idahagurukira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi kugira ngo ize kurimbura? Ibi byose ndabikubwira uko 23 yakomeje kugenda yitambika iburizamwe ibi bitero. Nanone inkuru zitugeraho ziragaragaza neza ko mu bice bitandukanye za Bijombo ahangaha neza werekeza mu mujyi wa Uvira hongeye kumvikana ibiturika biremereye, aho igisirikare cya 23 cyahitiye abawazarendo iryaguye nyuma y'uko bari bongeye gufunga umuhanda babuza abaturage kugenda, bitewe nuko bisa nkaho bari bamaze gushyiriraho bariyeri abaturage baturuka mu bice 23 kontrola kugira ngo batongera kugera mu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo ndabikubwira. Nanone hatanzwe igitambo cy'amaraso gikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, turajyayo ndagusobanurira byinshi cyane mu bijyanye n'ingabo z'u Burundi zongeye kwikoma perezida wazo nyuma y'uko akoze impinduka zikomeye cyane mu gisirikare, akaza gukura bamwe mu nshingano abandi akabicaza ndetse agashyiramo abashyashya azajya abwira uko yumva, ndetse aho bivugwa neza ko abajenerali bakuru batangiye kumureba ijisho ribi. Ibi byose ndabikubwira mwaya makuru. Ndakubwira kandi ko ari inkuru zigezweho ndi bukubwira ibijyanye n'amasezerano mu Busuwisi, ibyavuyemo bimeze bite ko Tshisekedi yaje gusanga yicariye intebe ishyushye. Inkuru zigezweho aka kanya. Namakuru yemeza neza ko leta y'u Burundi yongeye kohereza abasirikare bagombaga kwambukira mu bice bya Rugombo ndetse no mu bice bya Rukana, aha hose nahakontororwa n'igisirikare cy'u Burundi kuko ni ku butaka bw'u Burundi, ariko bagombaga kwambuka uruzi berekeza aho 23 kontrola ku butaka bw'iki gihugu nyine cya Kongo nk'uko bari babipanze. Aha bivugwa neza ko bari bapanze kurasa 23 amasasu menshi cyane ndetse bakaza kuyitungura nk'uko bivugwa, kuko amakuru agaragaza neza ko bari bamaze igihe babitegura.
ariko ma 23 yaryamiye amajanja bisa nkaho yategereje ko baza kuhagera ndetse birangira barasanye ku buryo bukomeye cyane, haguye abasirikare benshi cyane nkuko inkuru zibigaragaza. Kuri telefone bivugwa neza ko abasirikare bahanganaga na ma 23 bagerageje guhamagara ariko biza kurangira batabonye ramporo yari yose kuko kwambuka uruzi byari bigoye cyane. Abasirikare kandi ba 23 basaga naho bahafite ibirindiro bikomeye cyane ariko bisa naho bitazwi. Benshi bakavuga neza ko ma 23 yisi hadiployinga abasirikare bashya mu gihe yari imaze kumenya neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze iminsi begera ibice by'umupaka, nayo yahise ifata umwanzuro wo kwegereza abasirikare muri ibice ariko mu ibanga rikomeye cyane. Abarundi mu kwambuka bumvaga neza ko bisanzuye ndetse bisanga bari butangire guhangana ndetse no kurasana bageze mu birometero nka 3 nkuko bari bahawe amabwiriza, ariko ntabwo ariko byagenze. Bambutse bakimara kwambuka bakubitana n'intare za Sarambwe zarakaye niko kubacucuma, induru ziravuga. Inkuru kandi zigezweho ziravuga neza ko abasirikare bahaguye ari benshi cyane ugereranyije nuko urugamba rwari rumeze, ariko kandi bigasobanurwa neza ko na n'ubu hacyumvikana amasasu menshi cyane. Abasirikare b'u Burundi bari mu bice bya Rugombo ndetse no mu bice bya Rukana, ariko kandi nanone bikavugwa neza ko na Nyamitanga haturutse abasirikare bari baje gutanga ramporo. Ibi rero ntacyo byigeze bitanga kuko intare za Sarambwe zari ziri ku kibuga cyazo zagombaga gukubita zisya zitanzitse. Nanone kandi inkuru igezweho iremeza neza ko byari byamaze kuba confirmed ko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo mu mikoranire yabo bari buze guhagurutsa iyi Sukhoi 25 ikazerekeza ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, aho yagombaga kurekura amakompora menshi cyane iminembwe. Iyo bavuze amakompora y'Isukhoi ngira ngo benshi mwagiye muyibona, aho irashe hahita hinduka amatongo neza ndetse aho irashe hinduka inkangu bitewe n'ibisasu biremereye cyane irekura, ngo bari bamaze kubipanga ndetse banogeje umugambi, ariko baza kumenya neza ko uburyo bw'ubwirinzi hari ubwegerejwe mu kirere iyi ndege yagombaga kunyuzwamo, ndetse ma 23 yasaga niyamaze kuyitega. Ibyaje gutuma iki gitero gisubikwa nuko abanyamurenge bongera kubona amahoro ku yindi ncuro, aho bisa nkaho ma 23 mu gihe yaba ibarekuye bakisanga ntacyo basigaranye kuko bafashe umwanzuro wo kubamenesha ndetse iki gice ngo bakagigira ibice byo gutreninga abasirikare babarizwa mu itsinda ry'ingabo ngo zigomba guhungabanya umutekano w'u Rwanda nkuko byagiye bigaragazwa. Aha rero amadubuna yakomeje kugenda yirwanaho agerageza kurwana kuri gakondo nkuko bagiye babibwirwa kenshi cyane. Nanone kandi induru zikomeje kuvuga mu bice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Uvira nkuko amakuru bigaragaza. Abawazanendo bongeye kuraswa na ma 23 nyuma yuko bari bafunze imihanda kuko abaturage benshi cyane bari kwinubira kudahaha ngo babe banyura mu mihanda isanzwe, kugeza ubwo bari batangiye kujya banyura inzira z'ubusamo, iz'ibihuru ndetse n'uburyo bugoye bwa transport bwo kuri ubutaka bikagomeza kugenda bibagora. Amakuru yaragaragaza neza ko aba basirikare b'igisirikare cya Wazalendo nyine barashweho ku buryo bukomeye cyane ndetse biza kurangira bakuye amabariyeri mu nzira. ma 23 ibi yabikoze kugira ngo abaturage bongere kwisanzura kuko basaga n'abamaze kugenda bakumira abaturuka mu bice ma 23 kontrola kugira ngo ntibomererwe kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru agezweho none hayerekana ibimenyetso bigera kuri 6 bivugwa neza ko abacancuro bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bamaze bose kuba batanga order ndetse bamaze gutanga amabaruwa asaba ko basesa amasezerano bafitanye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kaza kuva muri imirwano bagahara aya madolari menshi cyane bakoreraga. Ibi bitewe n'iki? Igisirikare cya 23 cyongeye gufata abacancuro bane, noneho biravugwa neza ko aba bacancuro aribo bari basigaye mu bahanga bari kuri ubutaka bwa Kongo ndetse batanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse n'akajugujugu z'intambara. Aba basirikare bivugwa neza ko batewe mu bigo byabo ndetse bivugwa neza ko babiri basanganywe ibikoresho biremereye cyane bikoreshwa mu kubungabunga ikirere ndetse no kugurutsa drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba basirikare kandi ndavuga aba bacancuro bagira kuri 4 bafashwe, 2 ari bazima, abandi 2 bamaze kwishwa bitewe n'imirwano yabereye aho basanzwe na operasiyo ikomeye cyane ya ma 23. Amahanga yakomeje kuvuga neza ko Tshisekedi ibi ari gukora byo kuzana abacancuro ndetse n'ingabo nyinshi cyane zigahurira kuri ubutaka ari byo bihungabanya umutekano w'abakongomani. Ibi ma 23 kandi yagiye ibyereka amahanga. Abacancuro si ubwa mbere bafashwe ndetse bakerekwa amahanga ku mateleviziyo mpuzamahanga ndetse mu kimwaro cyinshi cyane, ariko bisa nkaho noneho n'abari basigaye bari buze kuba bikura kuri ubutaka. Biravugwa neza ko abaturutse mu itsinda rikomeye cyane ry'abaturutse muri Rumania, abaturutse mu itsinda rya Burakaotabo kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bagishaka kugaragara ku mirongo
y'imbere kubera ko bagiye bicwa ndetse abakuru muri bo bagapfa, aba bakahasigara ari kugira ngo amasezerano arangire bacyure ayo mafaranga, ariko mu by'ukuri bategera aho urugamba ruri kubera. Bivugwa neza ko aba bacancuro bane bagizweho ingaruka zikomeye cyane nuko abasirikare bagombaga kubacungira umutekano bishwe rugikubitana M23 mu gutegura iyi operasiyo. Benshi bari kwibaza M23 ni iki ikoresha kugira ngo ize kumenya amakuru ndetse inavumbure inyubako cyangwa se aho aba bacancuro bapangira urugamba. Bivugwa neza ko bari bamaze kwegera ibice M23 kontrola kugira ngo baze gukora amakoordinate ndetse baze gushyiramo amakomande yahaza kunyura drone ziza guhagurukira za Kisangani. M23 bikubimenya rero yavugaga neza ko aba bacancuro bari buze gusubira mu bice bari basanzwe barimo M23 itashobora kugeramo, biza gutuma ikora operasiyo bakiri gukorodona ndetse banapanga ibi bitero. Aha rero niho aba bacancuro bane bafatiwe, babiri bahita bicwa, abandi babiri barafitwe na M23 mu kimwaro cyinshi cyane. Benshi baravuga neza ko M23 yari ikwiye kongera kuberekana kuko ku munsi ubanziriza w'ejo yari yafashe abandi bagira kuri 6 ibafite ari bazima. Operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane aho M23 yatakaje abakomando bagira kuri 2 bayo muri izi operasiyo, ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza kuko abacancuro bose barafashwe bagira kuri 6 ndetse ahaguye nyine abasirikare ba M23, ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. Bivugwa neza ko intego M23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma M23 ikomeza kwa advancinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima M23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye nyuma yuko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi, bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'8. Bivugwa neza ko M23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana Igoma bose akaba ariho ibahuriza, ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontrola. Uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana Bukavu kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo M23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara M23 mu rwego rwa diplomasi ikomeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe batise ko bagenda hakagaruka abandi, bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho, icyo M23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba, tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwanaho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'Iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero. Ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo M23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice.
Amakuru agezweho none cyane ni amakuru akomeye cyane yemeza neza ko nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ashutswe n'igihugu cy'Ububirigi ndetse akaza kwemera kujya mu mugambi ngo wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bishobora kuba byamaze kuba birenga urwego benshi babitekerezagaho. Igihugu cya Uganda binyuze muri perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'igihugu cya Kenya binyuze muri perezida w'iki gihugu cya Kenya William Ruto, aba bagabo bongeye kuburira bwa nyuma ndetse bihanangiriza perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira ko igihe yaba ahirahiye gutera igihugu cy'u Rwanda akisanga yatangiye kujya muri ibi bikorwa ashobora kuzatabaza amahanga akabura umutabara. Yoweri Kaguta Museveni yabwiye General Evariste Ndayishimiye ko mu gihe yaba atekereje gutera igihugu cy'u Rwanda azirengera ingaruka. Uyu yamubwiye kandi ko ingabo z'u Rwanda ashobora kuba azitiranye. Bamubwiye neza ko nibura amasaha atarenze 2 intambara yaba yamaze kugera i Bujumbura mu gihe yaba yiyongoje gutera igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yashutswe n'igihugu cy'Ububirigi ngo kizamufasha ndetse afatikanye na Kongo babe batera igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu Tshisekedi yagiye ashyiramo akaboko kanini cyane ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye aza kubyemera ndetse yemera gusaba igihugu cy'Ububirigi intwaro ngo zigezweho. Nyamara bamwe mu baperezida bo mu karere k'ibiyaga bigari bazi ubushobozi ndetse n'imikorere y'ingabo z'u Rwanda bamaze kuba bamuburira ndetse bamubwira neza ko ibyagiye gukora ariko nkwikururira urupfu. William Ruto perezida w'igihugu cya Kenya yabwiye General Evariste Ndayishimiye ko azisanga ari guhungira muri Tanzania, nyamara mu gihe yaburiwe akanga kumva. Yabwiwe kandi ko ku butaka bwe badafite ubushobozi na butoya bwo guhagarika ingabo z'u Rwanda mu gihe baba bamaze kuzishotora, kandi bongera kumwibutsa ko u Rwanda rutera rudaterwa. Uyu mugabo yabwiwe amagambo arimo kumuburira ndetse no kumubwira neza ko ibyo mu gihe yaba byitwayemo akiyemeza kujya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda ko azabaga akifasha ntawe ushobora kuzamutabara n'umwe kuko yaraburiwe ndetse ibyo bari kumubwira ko azabibona bitarenze umunsi umwe. Uyu kandi yaje kubwirwa neza ko ibyo ari gutekereza nta na kimwe kizakunda, ko aya mahanga ari kumushuka azabona umuriro w'ingabo z'u Rwanda mu gihe yaba azishotoye. Yabwiwe ko ingabo z'u Rwanda zidashotora uwo ari we wese, ariko iyo ugerageje kuzendereza nk'uko byagiye bitangazwa mu bihe bitandukanye ndetse byagiye byerekanwa ko ingabo z'u Rwanda zigerageza kurinda imbibi z'igihugu cy'u Rwanda kugeza ku muturage utuye hepfo iyo. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko igisoda cy'u Burundi kidafite ubushobozi ubwo ari bwo bwose bwo kuba u Burundi bwaza gutera u Rwanda maze ngo buze kugera ku ntego nk'uko bakomeje kugenda babyereka perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi bihugu byo muri East Africa birimo igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya binyuze muri abakuru b'ibihugu barimo William Ruto ndetse na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni baje guseka cyane bereka perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ari mu nzira imuganisha mu murongo utukura, kandi ko ibi ngibi bazabibona bitarenze umunsi umwe mu gihe yabatekereje gushoza intambara ku Rwanda. Bivugwa neza ko Ububirigi bwari bwemereye uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi intwaro zirimo drone zigera ku bihumbi birenga 5 ndetse ngo bakamwemerera n'abasirikare. Bivugwa neza ko ari bakeya ariko bo gutoza ingabo z'u Burundi bakamwemerera ngo n'intwaro zigezweho nk'uko yari yabisabye, ariko benshi bamaze kumubwira neza ko ibi ari byo bizarasa ingabo ze. Uyu ni umuperezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda agerageza guhirahira guhungabanya umutekano w'igihugu kibanye, kandi ibi ngibi benshi bavuga neza ko bitaza kumuhira. Ntabwo turi butinde muri izi nkuru, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe yaje kwerekwa ukuri. Uyu mugambi we benshi baribaza niba ashobora kuza kuwukomeza, ariko yamaze kwereka ukuri ndetse bamubwira neza ko no kubitekereza yakoze amakosa akomeye cyane ashobora kuza kumukoraho. Ibi rero ntabwo bihagarika inkuru zacu zigezweho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi zamaze kuza gutanga umusada. Aba bose bakomeje kwikorezwa umusaraba wo gusubizamo 23 inyuma, mu gihe 23 muri iyi minsi ifite imbaraga z'umurengera ndetse iri kuzikoresha mu bice bitandukanye. Amakuru atugira haravuga neza ko igisirikare cya 23 nyuma yo guhangana n'ingabo za Kayumba Nyamwasa izi ziyise P5 zikicamo abarenga 58 mu bice byerekeza za Mikenke. Amakuru avuga neza ko kuri ubu ngubu nta guhagarara, ahubwo ingabo z'u Burundi arizo zitahiwe. Mu by'ukuri benshi baravuga neza ko ingabo zirenga 25 ndetse hagati ya 25 na 30 izi ni ingabo z'u Burundi zari zagerageze kwa advancinga kugira ngo zigere mu birindiro bya 25. Abo n'abasirikare biganjemwe abakomando bari bari kwerekeza muri Plene, aha ni mu kibaya hariya mu kibaya cya Ruzizi nk'uko bamwe bakita. Aha rero niho ingabo za leta ya Kongo ndetse
ndetse n'aba barundi bari bafashe umwanzuro wo kuza gukoresha aba bakomando babo kugira ngo baze kugenda baca inzira ndetse baneke amakuru, bamenye umwanzi ari mu birometero bingahe ndetse bamenye niba nta mitego iri mu nzira kugira ngo bahite badivansinga. Ndetse byaje kuba bitabahira kuko 23 yaje gukurura amakuru ndetse binyuze mu butasi aba bakomando b'iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse bari bafatikanyije na bamwe mu bakomando ba Congo FARDC baje kuba barenga umurongo utukuramo 23 irabareka. Bakimara gutanga sinyare babwira bagenzi babo ko bagomba kwa divansinga bakaza bakigira imbere, niho byabereye bikomeye cyane kuko aba bakomando bonyine bahise bitwa barashwe kuko bari bamaze kugera mu defense za 23 ntabwo bari gusubira inyuma ngo bikunde. Nuko abari bari inyuma bahawe sinyare ko inzira ari amahoro, nibo bahuye n'uruva gusenya kuko habereye imirwano hano mu muhanda werekeza Prene. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagerageje guhabwa ramporo na bagenzi babo bari kuri kabunambo ya kabiri, aho batangiye kuba bagerageza kumanuka kugira ngo baze gutanga umusada, nyamara ntabwo byabakundiye kuko 23 ifite intwaro kuri kabunambo ya mbere ahari imbunda zo mu bwoko bwa BM zatangiye gusheringa kuri aba basirikare bari bagiye kuza gutanga ramporo, ibyaje gutuma icyari umusada kitaza gukunda, maze izi ngabo za leta y'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo ziza kongera gutikirira muri iki kibaya. Benshi bati ninde uzakuramo 23 muri ibi bice tse kuyireka igakontorora ibice byose ishaka nk'uko ibikontorora, maze hakaba habaho ibiganiro by'amahoro. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugorwa n'ibitero. Abarundi bo baravuga neza ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa, mu gihe bavuga neza ko 23 ifite ibikoresho, nyamara benshi bavuga ko ari urwitwazo, ahubwo intwaro nyinshi 23 ikoresha benshi bagaragaza neza ko izambura ndetse ikaza kuzikura mu maboko yabo bahanganye, mu gihe itera amadefense agiye atandukanye y'izi ngabo mu birindiro byazo, maze akaba ariho ikura izi ntwari ikomeza kugenda ibarashisha. Benshi barasobanura neza ko uru rugamba rudashobora kuzarangira nk'uko rwatangiye, uretse kuba habaho ibiganiro nabyo benshi batabona imperuka yabyo. Benshi bavuga neza ko 23 igomba kwisubiza uyu mujyi wa Uvira maze igakomeza gutuza muri Kivu zombi, kuko ingabo za leta ya Kongo zidafite ubushobozi bwo kwisubiza inyuma uko byamera kose. Namakuru avuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyari cyafasha abasirikare bagera ku 18,000 bagomba kwambuka umupaka berekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaza kwemezwa neza ko ari mu mugambi wa perezida y'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wiyemeje gushukwa ndetse akaza koshywa ku buryo bukomeye cyane n'igihugu cy'Ububirigi ko azatera u Rwanda ndetse ngo bafatikanyije n'igihugu cya Kongo. Benshi baravuga neza ko izi ngabo zari zigiye kunyura ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko kandi ngo gahunda ari kuza guhita zizenguruka zikambukira umupaka u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko izi ngabo ngo zari kuba zimaze gusubizamo 23 nyuma muri Prene ndetse no mu bindi bice. Izi ngabo mu kuzanwa muri ibi bice bivugwa neza ko arizo zije gukubitamo 23 maze ngo ikaza kwimukira mu bice bya za Kamanyura ndetse n'ahandi, maze izi ngabo zikaza kwambuka umupaka wa Kongo n'u Rwanda zisa naho ziturutse ku butaka bw'igihugu cya Kongo nk'uko bigenda bigaragara. Ariko bivugwa neza ko izi ngabo bitazigendekeye neza, kuko bivugwa neza ko abarenga 18,000 bari batangiye kwambuka banyuze ku mupaka wa Kavimvira nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Byaje kurangira batangiye gutegwa mbushi. Amakuru avuga neza ko batamenye uwabateza aho yaturutse, gusa aba basirikare bari mu modoka zigiye zitandukanye, kandi bivugwa neza ko bari baciwemo amakipe ane kugira ngo baze kwambuka, bitagaragara nkaho ari uruvunganzoka rw'abasirikare benshi cyane. Inkuru zagaragaje imibare y'abasirikare rero bamaze gupfira muri izi operasiyo. Bivugwa neza ko 23 ishobora kuba iri mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira, by'umwihariko n'ibice biri inyuma ya Uvira byerekeza ku butaka bw'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi batezwa mbushi mu gihe bagendaga bizeye ko ibice barimo bikontororwa n'ingabo zabo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, nyamara birengagije neza ko 23 ibifite abasirikare ndetse nabo bakorana hafi bya hafi muri uyu mujyi ndetse n'inyuma y'umujyi wa Uvira mu bice bigana ku butaka bw'u Burundi. Abasore bivugwa neza ko batari bambaye imyenda ya gisirikare, ariko bari bafite intwaro ndetse n'amarokete. Bivugwa neza ko bari bafite n'amagerenade, nibo babashije guhagarika izi ngabo. Ingabo z'u Burundi bivugwa neza ko hapfiyemo abarenga 42, ariko kandi bikagerageza kugirwa ibanga kuko ingabo z'u Burundi zari zifite igisebo gikomeye cyane ndetse n'ikimwaro, kuko abasirikare babo bamaze kwicwa bacyambuka umupaka bakigera ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa neza ko aba basirikare nabo batabashije kuba bakomeza kwambuka bitewe n'uko bari
bari bamaze gucibwamo amakipe agera kuri 4 kugira ngo baze kwambuka mu byiciro. Biza kurangira rero aba basirikare bitabagendekeye neza. Ndakubwira inkuru zemeza neza ko nanone aba basirikare urugamba bari baje kurwana rwahise rusubikwa, ahari kuvugwa ko mama 23 hise ya divansinga mu bice bari bamaze gupanga bari buza kunyuramo. Aha rero ingabo za leta ya Kongo niho zongeye guhurira n'ibibazo bikomeye cyane. Igihombo kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, imipangu ye yose irapfuye. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe bivugwa neza ko bakomeje kugibwa mu marwi n'igihugu cy'Ububirigi gikomeje kubereka neza ko kizabafasha nk'uko Uburundi bwo bwamaze kubyemera ndetse butangira no gusaba ngo ibikoresho bigezweho buzifashisha muri iyi ntambara. Nyamara amakuru agenda tugeraho aremeza neza ko iyi leta y'u Burundi ikomeje kugenda yishyira muri izi ntambara mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse abamwe mu bo bayoborana iki gihugu barimo ba generali bakuru barimo General Prime Niyongabo n'abandi bakomeje kumubwira neza ko ibi bidashoboka ndetse ari gushora igihugu mu ntambara abaturage atazabakira. Bisa nkaho bamwe mu bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi babibona ko iyi ntambara badashobora kuyitsinda, ariko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwamaze kuba yafata umwanzuro, aho benshi bamubwira neza ko yibeshye. Reka nanone twisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba. Izo zari ingabo z'abarundi zatezwe ku buryo bukomeye cyane zikimara kwambuka umupaka wa Kavimvira, aho amagrenade yabaye menshi ku mamodoka bari barimo ndetse baratswa n'amasasu menshi, aho batekerezaga neza ko mama 23 cyangwa undi wese warwanya atatinyuka kugera. Ibi rero byaje kurangira, turaza gukurikirana imibare ndetse tunamenye niba izi ngabo zagombaga kwambuka nazo ziri buze gufata umwanzuro wo kwishora muri uyu muriro. Nanone kuri musozi wa Kabunambo, aha ni Kabunambo ya mbere, ngira ngo murabizi ko hari Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri. Kabunambo ya kabiri iriho ingabo bisa nkaho ari ingabo za leta ya Kongo, ariko Kabunambo ya mbere itewe intwaro ziremereye cyane za mama 23. Imisozi isa naho irebana ni mama 23 rero yongeye kuba yafata umwanzuro wo kumanuka iza gutangira kwataka igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo zari zimaze kwirara nyuma yuko zamaze hafi ukwezi n'igice muri ibi bice zitabona ibitero mama 23 zigabaho, ahubwo arizo zitegura ibitero byerekeza muri Plaine de Rusizi. Byaje kurangira mama 23 batunguye ndetse ibagabaho ibitero bikomeye cyane, ibyaje gutuma aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi na wazanendo baherereye ku musozi wa Kabunambo ya kabiri baza gusubira inyuma, ndetse biza gutuma mama 23 yongera kwigarurira bimwe mu bice biherereye hano Kabunambo. Amakuru avuga neza ko inzira yanyuragamo ibitero bije kwitera muri Plaine byaje kurangira mama 23 hose yasize amabariyeri ndetse n'uburinzi defense zikomeye cyane, ibyaje gutuma iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo zongere kugaba ibitero muri Plaine de Rusizi biri buze kubagora, kuko mama 23 hose yamaze kwashira defense zikomeye cyane. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza neza ko harimo abagambanyi muri bo bakomeje kugenda batanga amakuru ndetse bakaza gutuma mama 23 batungura mu bice byabo nk'uko biri kugenda bigaragara. Ibi kandi biri kuba mu gihe Kinshasa ari kuburana abajenerali babiri bashinjwa gukorana na mama 23 byimbitse, ndetse ngo bari mu bagiye batuma mama 23 yigarurira imijyi itandukanye. Aba bajenerali kandi biravugwa neza ko urukiko ruri kubahamya ibyaha ndetse bari buze gukatirwa igihano cy'urupfu mu gihe baburana, bavuga neza ko nta na rimwe bigeze bakorana n'ingabo za mama 23. Maze abashinjacyaha bo baranarengera bakavuga neza ko aba bajenerali babo ngo bavuganaga n'ingabo z'u Rwanda, ibyo benshi bari kumva bikabacanga. Biravugwa neza ko aba bajenerali mu gihe baza guhamywa iki cyaha nk'uko umushinjacyaha akomeje kubasabira igihano cy'urupfu bari buze kwicwa, ariko kandi kugeza kuri ubu ngubu bakaba bakomeje kugenda baburana berekana ibimenyetso bivuga neza ko batigeze bakorana n'izi ngabo, mu gihe ubutasi bwa Kongo bwo buvuga neza ko bwumvirije amatelefone ndetse bukabona ibimenyetso byinshi cyane byerekana neza ko bagiye bakorana n'ingabo za mama 23 ndetse ko hari na telefone ngo zavuganaga nabo ziturutse ku butaka bw'u Rwanda, aho bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kikemeza ko ari abasirikare b'u Rwanda bavuganaga n'ingabo zabo. Ibi rero byakomeje kugenda biba incoberamahanga, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigarukwaho muri iyi mirwano, aho mama 23 uretse muri Kivu y'Amajyepfo muri nce za Uvira ndetse no mu bice bitandukanye werekeza za Masisi ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru ikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane na wazarendo ndetse na FDLR bakomeje kugenda bagerageza kongera gusubira mu baturage. Makuru agezweho none haremeza neza ko igisirikare
igisirikare cya M23 cyongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Ni isomo rikomeye aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane muri gahunda igisirikare cya leta ya Kongo kihaye gifatikanyije n'ingabo z'abarundi FDNB ndetse na Wazalendo ko bifuje kurimbura imurenge ndetse n'ibice bitandukanye bituyemwe abanyamurenge. Bisa nkaho M23 yakomeje kwitambika ndetse ikagenda iburizamo iyi gahunda ndetse ikaburizamo ibi bitero bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu sniper wa M23 bivugwa neza ko yari yihagarariye neza hariya za Pwezero ku Minara, ndetse bikaza kugaragara neza ko yaracunze ndetse acungiye hafi, yasaga n'ufite amakuru ku bijyanye n'ibitero bikomeye cyane by'indege za kajugujugu byiganjemo indege zo mu bwoko bwa Sukhoi. Bivugwa neza ko zashoboraga kuza kuba ebyiri, ariko makuru avuga neza ko uyu mudahusha yaze guhabwa gahunda ndetse abwirwa n'abakora mu nzego z'ubutasi ko Sukhoi ya mbere ribuze kuza ndetse ishobora kuza kuba ifite gahunda yo kurimbura ndetse no kurasa ibisasu hano mu bice bya Minembwe. Uyu musniper wa M23 yaje kuba ari hariya Mikenke, ndetse bivugwa neza ko yaje guhabwa itegeko ryo kwimuka kuko bari bamaze kumenya neza ko iyi Sukhoi 25 yari turutse ku butaka bw'u Burundi iza kuza kunyura mu kirere cyerekeza za Pwezero ishaka kurasa Minembwe. Amakuru aragaragaza neza ko ahangaha rero ariho M23 ifitiye ubutasi bukomeye cyane. Sniper yaje kwimuka ajya Pwezero ku Munara neza ngira ngo abazi Pwezero barahazi, hari umunara muremure cyane. Bivugwa neza ko uyu sniper wa M23 yarari hafi ahantu umunara neza arimo acunga ko iyi Sukhoi iri buze kuza muri iki kirere. Bivugwa neza ko iyi Sukhoi bayiretse ndetse ikarasa igisasu cya mbere bitewe nuko yari iri hejuru mu birometero bisabwa ko yaza guhanurwa na rokete ziremereye cyane, kandi M23 muri ibice nta marokete ashobora kuhanura iyi Sukhoi yarahari. Byaje gusaba ko iyi Sukhoi mu gihe ibitangiye gusa n'imanuka yigira hasi kugira ngo abayirimo baze kugenda bareba ibice bagiye gusheringamo. Aha niho uyu musniper wa M23 wari uri hano neza ku Munara wa Pwezero yarashe amasasu agera kuri 3 yihuta cyane, arasha kuri no Sukhoi 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntiyabashije kwihanura bitewe n'imbunda yakoreshaga, ariko bivugwa neza ko iyi Sukhoi yangiritse cyane kugira ngo yongere no gusubira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byagoranye bikaza kurangira yiserekezwa Kisangani ikitaraganya. Bivugwa neza kandi ko iyi Sukhoi idashobora kongera kugaruka kuri uru rugamba nyuma yo kwangizwa, uretse ko iyi Sukhoi bifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi, ariko kongera guhaguruka byagorana ku buryo bivugwa neza ko M23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Iyi Sukhoi 25 nimwe mu ndege z'intambara zikomeye cyane zikoreshwa ku isi ndetse no muri Afurika. Igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'ingabo za Kongo bari biyemeje ko bari buze kuyikoresha barekura ibi bisasu. Aho irashi ibisasu bisa nkaho habaye inkangu ndetse ibifite amakompura aremereye cyane. Bivugwa neza ko no kwihanura biza gusaba andi masasu cyangwa se andi marokete aremereye cyane, ariko M23 yo yabikoze kugira ngo ibe yakerekana neza ko iri muri target ndetse kontrola iki kirere 100%. Ni naho iyi Sukhoi yaje kwangirikirwa ku buryo bukomeye cyane, aho yarashwe amasasu agera kuri 3 ndetse iryafashe ku ibaba ry'ibumoso. Bivugwa neza ko ariyo ryayangije cyane, biza gutuma ifata umwanzuro wo kuza guhindukira ikerekeza Kisangani, kuko byashobokaga ko kugera ku butaka bw'u Burundi biri buze kugorana, ishobora kuza kugira yatangiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Abanyamurenge ndetse n'abandi batuye muri biriya bice ndetse n'ingabo z'abanyamurenge amadubu twirwaneho basa n'abari kubyinira ku rukoma, ndetse bongeye gutanga isomo cyane, bongeye kwerekana neza ko nabo bagerageza kwirwanaho nubwo bisa naho bitoroshye. Ibi rero biraza kongera gushyira mu kaga gakomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukomeje gushyirwa mu majwi ko akomeje gukora ibyaha by'intambara bitandukanye ndetse harimo n'ibyaha bikomeye cyane akomeje gukorera abanyamurenge. Ngira ngo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwakiriye ibirego inshuro zirigera kuri 3. Bivugwa neza ko uyu mugabo isa n'isa ashobora kuza gutumizwa mu nkiko, ariko kandi benshi baravuga neza ko hakwiye kwiyongeraho na perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko n'umufatanyacyaha. Ibi rero ntabwo byigeze biza gukoma mu nkokora M23 mu migambi ifite, kuko amakuru atugeraho aragaragaza neza ko M23 ayitwa Bijombo muri groupement ya Bijombo, ndetse bisa nkaho M23 naho yatangiye kuhigarurira. Imirwano ikomeye cyane yabe
habereye, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari gifite intwaro ziremereye cyane zirimo izo mu bwoko bwa BM, ndetse bari bafite n'imbunda zisa naho zigezweho. Ibi byose byari byazamwe ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana na M23. Benshi bavuze neza ko ibi bitero ari bimwe mu bitero byakomereye M23 ku buryo guhangana nabyo byabaye nk'ibiyigora, ndetse biza kurangira ariko ihagaritse uyu murindi w'izi ngabo. Benshi bavuga neza ko M23 itarusha ibikoresho ndetse n'ubwinshi bw'abasirikare izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi, ahubwo ibarusha uburyo bw'imirwanire ndetse no kumenya uko ikontorora ibitero, ndetse kuko akenshi M23 ntigaba ibitero, ahubwo irategereza bakayigabaho ibitero ndetse ikirwanaho ahaza kuba withdraw, igahita ibasubiza inyuma ndetse ikadivansinga. Mu gihe izi ngabo z'u Burundi ziba zatangiye kwiruka nka masigamana, ikagenda izirasa mu migongo, aho zitangira gushwiragira kimwe n'abawazarino ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, maze M23 ikaba ifashe ibice gutyo. M23 abasobanukiye iby'uru rugamba bavuga neza ko igihe cyonyine igaba ibitero bigamije gutera n'igihe iba yamenye neza ko hari ibitero rurangiranwa biri kwitegurwaho, ikaza gukora mu operasiyo akomeye cyane yo kuza gutera aho bari kubitegurira kugira ngo iyi migambi iburizwemo. Byarakozwe ku munsi w'ejo ahapangirwaga ibitero bikomeye cyane byo kuza gutera M23 bikoresheje Sukhoi 25 ndetse ngo n'amadrone mu bwoko bwa kamikazi agera kuri 15. M23 yaje gukora operasiyo yohereza abakomando bayo muri ibi bice, biza kurangira abari bari kubitegura barimo ingabo za Angola ndetse barimo n'abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, kandi bikavugwa neza ko harimo n'abacancuro babiri. Ahangaha M23 yabashije kubitambika ndetse ntibyaza kubakundira ko bongera kurasa ibi bisasu. Ni ibintu rero bigaragara neza ko M23 ikomeje kuguma mu ngamba, ndetse mu gihe benshi cyane batangiye guca amarenga ko intare za Sarambwe zatangiye kumanuka zerekeza mu mujyi wa Uvira. Ibyo benshi cyane bavugaga neza ko bisa naho bitazorohera M23, ariko bisa nkaho yamaze kumetiriza ndetse no kumenya uburyo uyu mujyi uri gukontororwa n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi ndetse na wazarendo. Bisa nkaho M23 rero yatangiye gufata strategie zikomeye cyane ku itegeko rya General Sultan Makenga. Abenshi barabona abasirikare ba M23 mu marembo y'umujyi wa Uvira, aho bisa nkaho abari bawurinze bamaze kwigira inyuma. Inkuru iragaragaza igitutu gikomeye cyane, ndetse M23 yongeye gusunika irasunika, ndetse n'amahanga yatangiye kugenda kigikira M23. Ibintu birakomeye cyane, ibintu birahindutse cyane. Ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, amakuru aragaragaza neza ko bamaze kugenda basohoka mu mujyi wa Uvira. N'amakuru agaragaza uruvunganzoka rw'abasirikare benshi cyane bamaze kugenda bikura muri ibi bice, nyuma yuko bivugwa neza ko M23 yamaze kugenda yinjizamo abasirikare. Biraza kugenda bite ko igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bongeye gutsindwa ku manywa y'ihangu? Ibintu bisa nkaho bitari buze korohera iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru abigaragaza. FDNB ndetse na FARDC aho bita muri groupement ya Bijombo muri plateau ya Uvira, ahangaha imirwano ikomeye cyane yongeye kuhabera. Aha Bijombo kandi si ubwa mbere habereye imirwano y'akazamutwe. M23 isa naho yamenye ko ariho ruzingiye, ahari ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi zongeye gusubira inyuma, ndetse bitangira kugaragara ibimenyetso by'uko izi ngabo zatangiye kugenda zisohoka mu mujyi wa Uvira. Ese ni igitutu cya Tanzania ndetse n'izindi ngabo bivugwa neza ko zamaze gushwana n'iki gisoda cy'u Burundi? Ese biravugwa neza ko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yuko bivugwa neza ko igihugu cy'u Burundi cyemeye gukorana n'Ubushinwa bikababaza Donald Trump? Ibi byose ndabikubwira gusa igihari nuko M23 hano muri groupement ya Bijombo yamaze kuhagera, ndetse muri plateau ya Uvira igisirikare cya M23 cyamaze kuhashinga amajanda, ari nacyo cyatumye aba barwanyi b'iki gisirikare basubira inyuma. Nanone amakuru aragaragaza neza ko ingabo za P5 ndetse zifatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Izi ngabo za P5 kandi ndakubwira neza ko ari igisirikare cyashinzwe na Kayumba Nyamwasa urwanya leta y'u Rwanda. Biravugwa neza ko izi ngabo nazo zitorohewe ku buryo ubwo aribwo bwose, kuko zari zagerageje kwindirira ibirindiro bya M23 zifatanyije n'ingabo za leta ya Kongo, ariko ntabwo byabakundiye. Aje gupfa abasirikare 32 mu makompra maremare ndetse arasirwa kure. Igisirikare cya M23 cyakoresheje mu mbunda ziri muri Mikenke. Amakuru akavuga neza ko M23 ifite imbunda zo mu bwoko bwa BM, izi kandi zikarasa kure ndetse n'amakompra remereye cyane. Ibyaje gutuma izi ngabo zo muri umurwa wa P5 zongera kugorwa n'urugamba. Ibi ndabikubwira, ariko nanone igisirikare cya leta ya Kongo amakuru
makuru aratugeraho avuga neza ko cyongeye gusubirana mu bice bitandukanye basubiranamo, ndetse aho ibitero bitandukanye byari biri kwerekeza Minembwe byaje kuburizwamo nyuma y'uko ingabo za leta ya Kongo ndetse na Wazalendo basubiranyemo ndetse bagatangira kurasana. Reka mbanze nkubwire, iyi nkuru ni inkuru yatangaje benshi cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo basanzwe bakorana umunsi ku munsi n'ingabo z'abarundi bateguye umugambi w'igitero gikomeye cyane cyerekeza Minembwe, ndetse bari bahawe amabwiriza ko indege zo mu bwoko bwa kajugujugu zigera kuri 2 ziri buze kurasa. Ni kajugujugu zitandukanye na Sukhoi 25 izagombaga kuba zirimo abapilote. Ni indege kandi ziba zirimo abapilote ndetse zirimo n'abasirikare bagera kuri 4, aho babiri baba barasira ku mpande ebyiri, ndetse aho bigaragara neza ko izi ndege ari mbi cyane mu bijyanye n'urugamba, kuko urasa bareba neza aho arasa ndetse ari hejuru. Izi ndege zari zamaze kwemerwa kugira ngo zize kuba arizo zibanza gutambuka mu kirere zirasa ingabo za M23 na twirwaneho, maze aba basirikare bo ku butaka baze kuza bakukumba ndetse basa naho banyura aho inzira yamaze kugenda iboneka, bitewe nuko izi ndege ziba zamaze kugenda zirasa abasirikare bamaze gukora withdraw. Igisirikare rero cy'u Burundi cyari kiri muri uyu mugambi, Wazalendo zirimo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi bibaza icyatumye basubiranamo bagatangira kurasana maze ntibajye muri iyi operation, indege zigatambukaho. Bivugwa neza ko n'indege imwe yabashije kuraswa, ndetse biza kurangira bagombaga kunyura ku butaka batabashije kwa advancinga, ibyatumye izi ndege zidakora intego zazo. Kutumvikana kongeye kugaragara ndetse no kurasana gukomeye cyane, ibyo benshi bagaragaza neza ko ari ibituma izi ngabo za leta y'u Burundi zikomeza kugenda zitsindwa. Ni ikimwaro rero, ariko nanone biravugwa neza ko abari Minembwe bari bamaze kwitegura urugamba rwirwaneho, isa naho iri tayari kuri buri kimwe cyose, ibintu bisa naho bikomeye cyane. Ariko nanone ndakubwira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda afata imyanzuro ikomeye cyane, nyuma yo kubona neza ko bamwe mu bo bayoborana batamwiyumvamo ndetse batanamukunda. Ari kugerageza kwikiza bamwe mu basirikare bakuru, gusa ntabwo biri buze kumworera, kuko abajenerali bakuru barimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi, abarimo na Guillaume Bunyoni, aba basa n'abakomeje kugenda bajya inama zikomeye cyane. Uyu Guillaume Bunyoni ni umwe mu bari barakatiwe igihano cyo gufungwa burundu, ndetse akaza gufungurwa nyuma y'uko yarafunzwe imyaka 2 gusa, ndetse aho benshi batunguwe no kubona uyu mugabo afungurwa rugejweho ibyaha byo kuba yaragerageje guhirika ubutegetsi. Bisa nkaho rero izi mpinduramatwara ze zitigeze zimushiramo, kuko biravugwa neza ko akorana inama za hato na hato n'umwe mu basirikare bakuru, akaba umugaba mukuru w'ingabo. Uyu ni Prime Niyongabo. Bikagaragaza ibimenyetso byinshi cyane, bivugwa neza ko General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ashobora kuzisanga yamaze gutembagazwa ku butegetsi, nk'uko nawe abyivugira ko abo bayoborana benshi cyane batamukunda ndetse batanamwiyumvamo. Ni ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda bigarukwaho. Operation ya Bijombo se na Uvira, ndagira ngo nongere nkugarukireho gato cyane, nkwibutse ko igisirikare cya M23 cyaje gucana umuriro kuri izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo. Biza kurangira abarundi n'izi ngabo za FDLR basubiye inyuma. Ingabo za FDLR zongeye kugaragara mu mujyi wa Uvira. Benshi bavugaga neza ko FDLR iri mu bice bya Warikare, bya Kisangani aho ngaho, ariko benshi bavuga neza ko iri tsinda ryaje kwitabazwa nyuma y'uko bisa nkaho izi ngabo ziri mu mujyi wa Uvira zisa naho zatangiye kunanirwa igitutu cya M23 ndetse no kuzicanaho umuriro, bikaza kurangira zigiye zisubira inyuma. Bisa nkaho rero FDLR nayo yaje gutanga umusada, ariko ntabwo byayigendekeye neza mu mirwano yabaye, aho bivugwa neza ko bitabujije izi ngabo za leta ya Kongo gusubira inyuma, aho zisa naho zatangiye kugira ubwoba, zikaba zitangiye kurekura umujyi wa Uvira. Igitutu gikomeye cyane, benshi cyane bavuga neza ko M23 mu kwinjirira Bijombo ndetse hano muri plateau ya Uvira bisa naho byayihaye avantage ndetse n'amahirwe yo gukontorora ibindi bice. Ni ibimenyetso bigaragaza neza ko M23 aho ibiganiro byo mu Busisi bibereye yaje gukuramo ikintu kigaragaza neza ko amahanga menshi cyane yamaze kugenda yejya inyuma, aho Tshisekedi wakomeje kugenda ataka atabaza, asa naho yamaze gutereranwa ku buryo bugaragarira buri wese. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisa naho kinaniwe, cyahawe abasirikare benshi cyane bo kugitera imbaraga, ariko benshi cyane basa naho batangiye gutinya nyuma y'impfu za bamwe na bamwe, ndetse abakuru muri bo bakomeje kugenda bitwa na M23.
ni inkuru igezweho none ikaba inkuru ibabaje cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi kaza gushengura ingabo z'u Burundi cyane kurusha uwo ari we wese. Ni amakuru agezweho none aha, ni amakuru azindutse avugwa yemeza neza ko Colonel Ndizihiwe, uyu ni umukoloneli ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu kandi biravugwa neza ko yari umwe mu bafata ibyemezo ndetse mu bakontorora ibikorwa bya gisirikare ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi agakontorora ibikorwa by'ingabo z'u Burundi zoherezwa kuri ubu butaka. Amakuru aravuga neza ko uyu yamaze kwicwa ndetse umurambo we ukaba wasizwe n'ingabo zari zimugaragiye. Bivugwa neza ko zitabashije gufata umurambo we ukaza gusigaranwa n'ingabo za M23. Ibi byabaye ubwo abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi bageragezaga kwambuka ahitwa Rukana ndetse no mu bice nka Rugombo, aho igisirikare cya leta y'u Burundi cyongeye gushyira ingabo hafi n'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga neza ko duce dutandukanye aho igisirikare cya leta y'u Burundi cyageragezaga kwindirira, ndetse bivugwa neza ko nk'ahitwa Nyamitanga ndetse no mu duce twa Rukana ndetse na Rugombo ndetse n'ahitwa Kurya Kane, aho igisirikare cy'u Burundi cyari cyakomeje kugenda kihegereza ingabo. Aha ni ku mupaka igihugu cya leta ya Repubulika ya Kongo gihana imbibi na leta y'u Burundi. Aha rero igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kugenda kihambukiriza ingabo, ndetse bivugwa neza ko ari ingabo ziri koherezwa ku butaka bwa Kongo gukomeza guhangana na M23, ariko kandi mu nyungu z'igisirikare cya leta ya Kongo kuko bakomeza kugenda bafatikanya. Izi ngabo z'Abarundi rero zaje gutungurwa ubwo zari ziri kwambuka uruzi nk'uko amakuru abitangaza. M23 bayamaze kugera hafi aho. Ibimenyetso byinshi cyane byagaragaje neza ko intare za Sarambwe zongeye kwihagararaho, ndetse zari zamaze gukurura amakuru y'uko icyo gisoda cy'u Burundi kiri buze kwambutsa abasirikare. Umubare kandi bivugwa neza ko ari umubare munini nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Aba basirikare rero nibo bari barimo Colonel Ndizihiwe nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Uyu kandi bivugwa neza ko yarashwe amasasu agera kuri 3, ndetse icyatumye igisoda cy'u Burundi kiza kongera kuba kijya mu cyunamo nk'uko nabivuga mu gahinda gakomeye cyane, ndetse aho bivugwa neza ko uyu mugabo Colonel Ndizihiwe atapfuye wenyine, dore ko yari yagerageje kwambukana n'izi ngabo nyinshi cyane M23 mu gutangira kubarasa amasasu menshi cyane y'urufaya. Bivugwa neza ko babuze uko basubira inyuma bitewe n'uko ibyo bifashishaga mu kwambuka ahangaha muri uru ruzi atari bushobore kongera kubyegeranya ngo bahite bikusanya. Bagerageje guhangana na M23, ariko bari bamaze kwambuka bageze ku butaka bwa Kongo. Aha rero ntabwo byari buborohere. M23 isa n'iyabateze umutego ikirinda kubarasa mu gihe bari muri process ndetse bapanga uko bagiye kwambuka. Byari byamaze kugaragara neza ko M23 ifite amakuru nayo iza kuba iri hafi hano ndetse muri ibice nk'uko amakuru abitangaza. Ubwo ni ukuvuga neza ko ari ibice biri hakurya ya Rukana, ariko kandi bikaza kuba ari ibice byo ku butaka bwa Kongo ndetse n'ibice biri hakurya ya Rugombo ndetse no mu bice bitandukanye biri hakurya ya Nyamitanga, aho igisirikare cya leta ya Kongo cyagombaga kuza guhabwa ubufasha n'ingabo z'u Burundi zari zamaze kuhambukira, ariko zijijishije cyane zinyuze mu bice by'ibyaro by'u Burundi zambukira hano zigira ngo zize guturukamo M23 inyuma, ariko bisa nkaho bitabagendekeye neza kuko bahasize Colonel wabo n'izindi ngabo nyinshi cyane. Imirambo yabo yaje gutabwa mu ruzi imwe n'imwe nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Benshi bati n'ibiki bibaye kuri iki gisirikare cy'u Burundi cyari cyagerageje kwitwikira ijoro ngo kize kuba cyazinduka cyambuka ndetse kiza gutunguramo M23 mu mirwano yagombaga kuba, ndetse imirwano ikomeye cyane yari yateguwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za